Kazanviet kabasok kabakmanya pi baro. Shoavan penitoila dia ngakaban ai kublei ya kasing samlash nong like ko pelun kabalapan long ya kania katama satlang. Ai kublei ru ya pi ki judges but kum jo ya ki shnong nor but ai kublei ru kajing kublei kaya chapi ki wei ba pilaila wan poilang kani kazanviet. Kakating jonga Rebecca kharkamni. Masyong sa halat ko nandaning. But kajing kakam kabang susunod kadai bangan aki ki film khasi kom ki series music video bat kom tatete menta ngaladon our voice nam kakarta tiang ako ba kani kakam kabanga ngastanadu ngaka ba phi ki samlaru ba phin ba phi hawa phi don ya kanu na kathang phinam kandan dian daleleru tangkatahi khubeshibon. Contestant number 8, Hafika Poshna. ID Kapti ke macam na bentai contestant number 8. Nganget ba kajinget hala dia ba kajing shi tray shi tong kilang kilat ban poi shi kajing jok kajan miet ka bakamen bat ka basat epi baro kamtam ikinong bishar badan burong nga kerteng I hafika poshna ngaladan khat khandas nam kerta bat menta ngadang dia ya ka BA first semester jonga shaba jang kajing empule ngadan ru shibun kijing sutanat kumya ka modeling ka fashion designing but iki weiru kani karyam kabangam riam menta kalong kajing pin ya kajing ris pa haki konshor jaki penar hameghalaya banlong menta jo kani kapajen kalalong kalat kabakraw na benta jonga ban penslor shushu yaladi but ban pin ikimat kibanga shibun tikumta nga ai kuplay shibun Contestant number 9, Annie Bansara Kharkano. I get you Kapti ke macam na bentai contestant number 9. Jika dijibal. I get you Kapti ke macam na bentai contestant number Pi baro bat kamtam meki shong kunor jungi badan buram kamutu in life jonga kalong wat ela katin rai shetian namar kalong kabor jong kalawe shikman kakateng jonga kalong I Rosie Mary Mansong nga shonga sa halai ko saula daneng contestant number 10 bat kakata jonga kalong arposnam nga da puliro yaka BA Bachelors of Arts ha Morning Star College padru ngatre hawat Supercare Hospital ngaju sutenar banshan bad ban shat khasi ba ban shat kum Michael Jackson ro namar ulong mu we uba inspire ya barok kaleng ka pertais odong kinong sha kuble shibon
Rock